Good morning. Episode number 27. Okay, basic to advanced video series is the symmetrical triangle. Symmetrical triangle is the makan ani lego myam. Mase kogi market se kogi trend market ke trend hai dare. Market ke structure se kogi continuation tauba adugumba kaino ni chart pattern na mani symmetrical triangle se ka. Hariba chart pattern sida market na magi laiba magi trend se sigi continuation tauba se bearish ta continuation tauba aduga bullish ta continuation tauba haiba malai ka adu koi sida ngasi sigi episode sida khone jing se sagi symmetrical triangle aduga market se bearish ta continuation tauba ka koi sida diagram sida su khone uba fangi natra diagram sida su khone uba fangi khogi market se sida down trend da lamaga ko symmetrical triangle hai gadi mayam na sum khangnai na ta kano gi khogi magi kano ani side ani equal loiba adu ko base am legi dam ni hari basigi hari ba khogi symmetrical triangle se sigi form the market se lava market ne down trend da laga symmetrical triangle sida chart ke pattern se lagadi ko sida koina khanba yai se market se down trend de lakpa yai haiba sini ba koina focus tau du se ko down trend de lakpa khatang focus tau se sometimes up rom da sakhi ba yawi ko yamna tang yaw bune yam badi down trend de ngakang ko chale ko 90% ado hai ribasi ki chart patterns de lai se market se down trend de lai yamna ko gi rejection zone nam da gi ma se ko gi demand zone nam da gi hai ta ko demand zone nam da gi ma se reject tawraga mathalom na kakhalaga supply zone nam na reject tawroko again demand zone nam na again supply zone nam na ko so na reject se mathang mathang tawroko sida khoina sida yeng bu jai se magi main point important point di kaino haraga di demand zone sing se hadi low oiriba hadi high thraga khwai dagi low oiriba sigi demand zone magi reject tawreiba low point se sidagi next ki low sina high oigani haba hadi lower ko si low leirambadagi lower high karaktuini atopa condition namadana koye supply zone namadi mase reject tawre ko hari basigi zone sida reject tawrok matamda mase makhada high de kumdhare ko again kakhale musu kumdhare ko sigi reject tawre ba zone se si se koina han bagi high se sidagi next ki high sina low oiba haidi higher low kumaka dawni ko sida koina makha gi line se koina kaigum matamda si makha gi line se koina support ko support duga mathak gisna resistance support and resistance haina so koina lowi ko adu support and resistance hariba line ani se si sini ba koina symmetrical reactivity ko okay adu koi drawing tawraga mu jengmina se ko symmetrical triangle bearish continuation da hai bani ba natra adu ko sida hyper drawing tawro yeng se market se kadom dagi kada ida kamane lakpo noina ko market se down trend da lakpo market ne lower se ko khanghau dana sidagi market se reject tawre ba sida ka khale khala se again amuka reject tawre khalo ko si matung da sida amuka khalaga sida amu reject tawre ko sida koina symmetrical triangle se draw tawbo yabagi chances phangyu ko ai drawing sida kitang pairak pa yai kan to pa yai ko du bu khosi koina ji koina to jing mina se koina chart pattern ma draw tawba se mayam ne hena khangnai sini saigi mathaki high ani touch tawbu ko aduga atopa mana makhada khogi low ani touch tawba haibni sida tarogadi symmetrical triangle tadre ko negi drawing se kitang samdok sarake okay sidagi reject tawre khalasi sibo kumame khalasi ka aduga muk sidagi haigale khalo sibo karame khalasi ka sida koi low ani high ani fange low ani high ani phangbo koi agi chart pattern se draw tawbo yare chart pattern se draw tawbo matamda masana symmetrical triangle se tajara kaniba si tara agadi khoi ni yengdi se market se makharomda high thrakpa matamda breakout pirak pa yai
कदाइदा पीरक पे याई सीधा पी की बसु याई का सीधा हाई धरगा कनो से ब्रेकआउट से पीरम बे याई का अदुगा अतोपा मना सिदगी अमुक ब्रेकआउट पी दबदे सिदगी काखलगा अमुकसु चलुरगा सिसिगी नेक्स्ट की सिदा ब्रेकआउट पीरक पे याबगी अदुम कनो सु लैबा चांसेस का अदु से पुल बैक तौबगी कनो से पुल बैक तौरम याई तौरम दबे याई तौरम मगदी को हेना बेस्ट ओय खोइदा को अदु एंट्री पॉइंट दी खोइ कदाइ दगी लौदिनो एंट्री पॉइंट दी ngसाइगी सिगी लैरिबा डाउन आइदि मखागी सपोर्ट से सपोर्ट से द ब्रेकआउट पीर कांदा को कदम द डाउन साइड त को डाउन लोम द ब्रेकआउट पीर कांदा कोई एंट्री लो से फॉल्स ब्रेकआउट को हाइबम सु लैरि फॉल्स ब्रेकआउट किसु कोई केयर लो से फॉल्स ब्रेकआउट त कोई एंट्री लो दनबा फजना मपुंग फाना को कोई ब्रेकआउट पीरब मतुंग द एंट्री लो से को अदु सिदगी अमुक मार्केट से ngसाइगी अखोइन हजि जेंग से सिमेट्रिकल ट्रायंगल द बेरिश कंटिन्यूएशन हाइबने अदु बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल से सिदा मखालम सखिबा खतम नतबा सोमदा हागेट खिबसु अदुमक यावदबा नतेको अदु सम टाइम सिदा यामना कनो पॉइंट मसु ngसाइगी सिगी मागी ब्रेकआउट पीरम दाइ मतम से को ब्रेकआउट पीरम दाइ सिदा कैदोगे कांदा सिस्दा मथकता हागेट लगा चलुबु यावे को उबु फंग अदुम कोइ मार्केट थेंगनरकनी सिदा हाइगलगा चलुबसे कोइ स्टॉप लॉस हन तौबा सि अयामना थोकले सिदा हाइगलगा दुगा तारकवा को कोइ एफआई डी हदि स्मार्ट कनो चिंगसे मनी को बिग इन्वेस्टर सिंगसिना मसाइगी सिदा खोइगुंबा ट्रेडर मसा मसा सिंगसे सिगी स्टॉप लॉस से लोइना चाथोगा को अदुगा मार्केट से मखारोम द पुदगिबसु अदुमक यावदबा नतेको अदु हारिबसिगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल से कोई कनोदा कोई लाइट मार्केट थेंगनरगदी कोई यामना केयर लौरगा हाइदि डाउन साइड ते मसी लापा याई हाइबगी डाउन साइड ते फजना ब्रेकआउट तौबसे 9 मिनट्स सिको सिगी एपिसोड सिगी साइड लोसि लगे नेक्स्ट टाइ सिमेट्रिकल ट्रायंगल द कनोसी कोई बुलिश कंटिन्यूएशन की हम लग सके थैंक यू